Thanjia Bangini Sami Kacherong Karbi Aprangsi Birta Tepi Arjuita Political power kachepaklang ajoyni Sansika FP Sob Adilar Pacharbosai Wot ke Jogdun Bob Seta Aningkan Arjon Meri Hing Kijunala Towar Tekdun Long Lepin Pensi Maising Tok Biarong Arat Apor ke Padam EM Ward Commissioner Atum Kam Klem Pipe Ong Amat Rat Tangka Cirung Pensi Towar Kasimar Rongkor pen long reda kacelenga towar herang kiman era jok kap herimi ang theg Sarkar alam ke begbonta akam kabe pu ajoyne amri arat thurpak tangka cirung pen cega dolong kaselam kapaklang pon Sarkar pen kido ke boymate atok anu kido arat atumaphan Sanga kirap kilong pon edja phan FP sob dilar atumaphan arpu pekpon pen anutin FP sob dilar atum setame amithang asai klempon lo lapusona por hot 7 nong kopeli constituency angkang Sansika FP sob dilar harsing ingti setame inglong arat atumaphan sarkar pen kirap ason an mesen pen achiklu ajonwang ason palidam lo lapusona por hot hemari be omputimung pila pen rajen be atum political power chepaklang pon pen local MAC Pawan Kumar Rai aphan thantap than prupen harsing ingti aphan dilar ar prupen cheklojoner cap an than pet pen alangli klem ponlong le dadlo bangso ajoyne hemari be omphuti mungpi lapen rajen be atum harsing ingti adim alangli tum bangkethom chelang pet pen rat akisung mate sang kerosin dali kepale damji kalisi alangli tum bangkethom angbongsi chethak etiti rat atum aphan kiputhu ke Nangli tum amenawe pu paklang po chu etiti lapuson kaching tang un e ajoyne rat atum chingwai chingsai pensi puthot harsing ingti aphan dilar arpu chiklem thulong nangji pu pen alangli harsing ingti kam chiklem pangcheng pon kecheng thu ahot local MAC Pawan Kumar Rai pen puthot pacharbo thuji aphan hemari be omphuti mungpi lapen rajen be atum aphan toidun thu pen pacharbo pangcheng lilo Lasila bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MP lapen MLA atumaphan Sansika Langchithing Thiluaji Kandong Sotro Amlet Arat atum tuning ripon ke dilar puthak charbosai alam nanglang dun nangji lapen harsing ingtia phansi dilar arpu paklem long pame nangji lapen ki ongdung arat atum pen tuning ripon harsing TC ke klem lo lapen si klem bom lo lapen ron lo long lo asang ta adilar ta ama si la klem se ke mesan lo heme yang re gute kidu ke la long pen lo ama non apit abang ke hala suwi hemari be rajan be komputim pietum ku pipi ne komplain gipi pipi ne Pawan Kumar bang ke jingki ke jingwai ama sang bong bon cek lo lapen si aku bon cek pada apit aku Ki jingwai thulo amasi aku celong thulo la pensa aku non aku karbu dunia phansi aku latem aku claim thuilo la si CM EM MP MLA tum la so puthang nanglang pidu na sonte ne tum kaya teng sang uten talong bompo la pen la so dilara puthake anuga preke aphan ke pilong ne Kheroni pen Ransing Teron Newsfast Karbi Anglong Amri constituency ke parlo umsawaya hawar sapali lapen tipali maulen pen ke krongput atowar along rathur pak pen check adolong ke don pinpur me bangso atowar henlo hadak araratum an e om ke choji lapen kangdat damji atowar ache thelo sonsi bangso atowar rongkri hini do lake maulen olonguri thaulo Omsobra, Sigdamakha, Punduri Makha, Amsai Pisa, Umsawai, Salphang Kunji, Simli Kunji, Tipali Lapen Sapali. Bangso atowar ke non het pen kalilo. Kedamtang ningkan pokep sose aprang pen lang. Lasi, pini rongkri hini arat, tangka cirung pensi cegat dondon, semar pon rinti. Pini bangso asai kedeng along, kedunde atumaphan, boycott ponsi, cebohong anta dolo. Lasi kebang jilang arni lapusona ke sunga puthak MAC adung pate bogdam delo pusi Perangkiang no jairinti. On kan poke bag dulo ni tum da rat
จิงรวมมิสันเซดอนดอนนักทีมบอมอาหุดเป็นอาหุดกันตุมเวลาคิดว่าไม่ตุมพันแกมันตั้งการุงยีตั้งการตะปีเทคเทปีเป้พุทธละตุมพันว่าอากูนัตุมได้ชีบุเจงอาลัมตัดดุโลเลยสิรัฐตุมพันมาคอนซิลาสอร์พันจุนิงรีพุทธละตุมได้อาร์ยูเจนางบาหลังเลบาอาร์ยูเจนางละสิรัฐนี่ตุมมันเจดอนดุนโลมันอินุดวังโปเช็คแต่อีปุ่มนางโปอันเป็นจัดเป็นสเตนิตุมเกดักวังเวกในวังเวกประเทศไฟน์แต่ดูพารุพ่อพารุนี้พารุทอมดูละสิต่างกันพินังกอกอันกุดรามพุทธเทลัมเกคอนซิลสอร์พันเอเล็กชันคิดเพียกมุยโลวายลูอเวเดตเลื่อนถึงตา2021เกพินีเป็นประธานิตุมันรับพินังพ่อผู้เสเช็คเป็นเกนิตุมตาสลามุนเอโลคิสุงานเนสุงโลอันรัฐเป็นระปังรีอุนเอเดตอสัมเสดูโลนนเอเทลัมดูโลจงเซนนเอพรังเอเล็กชันพินีอาลัมละสัวกลางดักพุทธละเกนิตุมตาอาร์ยูเจโลละสัวดอนอาลัมเกรองก็อันโดนตุมดักกลางdo rong kreni do an population abang ke pharu free pharu forward population do umpanai pen David Singteron Newsfast Karbi Anglong Manja Police Station pen kilometer koi phok hello number 18 Lumbajong constituency Angkang Disama number 2 Sikari Hanse polling station ke Parlo Hawarlong Kido rong asar Mai Sing Tok Biarong ke Boydet Araratum Jo Padap Aneyom ke Tojia Varsaya Phan Hichi Borwalong Lohan Leche Jorcholan Dunji Pusita Mesen pen Kachelenga Towar Dolong ka Vedera Jok Phan Pensi Ajo Pirlo Kesoki un e Kachepon Mate Kachelengji Akisungsi Inghong Koklo Lapen non piniar nianta mirihing mate karen kave lapen lang ejoy ki junjia phanta mesen ringwell kave pen chenglok asonson kisung katora tektik pensi aningkan arjonta lapuson jok unepin akisungsi chechak nang bom lang pusi mai sing tok bi bothungaji araratum news fast pherangke kahumri damahut nang pachini dun बहुत के जो के दिसमा से करिहान से आरों हरा दासी बहुत चिंता के नी तो मदाक सी के जॉब दुन लो hello nil tun butunga ji arab ki jun alang iglo la lang di me ke no nali tum thek polong lo la si non ring well pu peni nang pinai pu alam ke lai lo alang ta kachi hosu ta di lang bu lang pek pensi non nil tun ki jun kicing lu talalo an pen an ki jun talalo alang ta cái chi huta lai ji tok biara militum towar ke dam kisung kahelo ihen le dam ji ta langroi parpan pe lapu langroi ka ve na dam ji ta helo ipi militum habit ingnam ke do lapen PMAYG hemsota kelong dun ave pinlang puta pachini lasi bharat nirman सबका साथ सबका विकास हुआ थे पिहाई हुई बीजेपी राचारिया तुम पचेटोन पेन पपलिंग थे कसोंटे मेसेंजी अपोर्लो बुता हादागारा तुम निंजे पोन हम सो तलोंग ले आजा तलोंग ले ज्यादा फैसिलिटी तलोंग ले लसे नंग तुम वांगलो मिलो नंगा चोरोपार लो हम तो से तंग ठीक ना सोकारा सो नंगा बैक नंग पो यार तुम कुपेने नॉन सरकार फना तो कचनूरी के तुलम रोंहा फां तो कपेने कचनूरी कांग तुम दुम ना तो दो पिला कचनूरी कांग तो कचनूरी कांग तुम मने तोवार लो रिंग लो हेमसो लो don thom kep ke barat ni tum kisung tektik lo non kiyun alang ka ve pen ayo tani tum lang bung alang lok kiyun aroi alang ki hilu ki sok dam nang pen ke dam ke wa ni tum to ar ka ve lang thi lang pleng kisu kun e pen ni tum kisung tektik non manja pen Dilip Hanse Mohornep Bang Sonjik Tiso News Fast Karbi Anglong Puluni pen ketengsi corona war pen inut Anantabora apran kedam Anantabora arta phoke pratrok alangli arjiding klui pen keso kedoko kajoksi atumi difu DMCA chalong admit damlo apit corona war keso do pusi pangthek ponlong alangli corona pen apran kedam jok Puluni hawarat me an kipiji aphan atipit pek pedetlo aphitu udharjan langkung rong hangarong asar lapen MEC Dorseng rong hangang bong chingwaisi langkung rong hangarong athiria longsi mean pilo lake alang litum arona teng pensi klempon lo arona teng lake karbi kur pho atipit pen parai mate angtansi mean pilo Puluni pen arun crew Newsfast Karbi Anglong
Pornong Socheng MAC constituency arlo rongkor pen baithalang swahi thimate longre da kacheleng atowar pisoding herang keman et pen keng pen kedamanta phere meme anpin lasi bangso kacheleng atowar kaselam pipon jia phansi em rupsing terona phan hawar ara datum pen cholang phrong lo pusi pherang ke kahumri damahot kacheleng ki sungke pho ara datum pen chethan dun rinti lapen radaphan lamchak nang ki pike afong luputa hawar ara datum pen ningje pon Lapen bangso towar herang kiman era jok rongkor arat hithi borwa pen sanghan kachonam danji pusitame kanghor pen loksi hem an nang pali nangji lasi Karbi Anglong Autonomous Council along kachari pon ke thegiding atum pen sitame rongkor ahawar arada phan kacheleng atowar nang kaselam pijia phansi chuning rilo jongsi thangnat awar sai nang pipe pulote kili kahut ke rongkor ahawar vote ke rega phan wanglong liputa chingprin pon vote hadlang sopen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong 14 number Korkanti constituency ke parlo Dokmoka Municipal Board Ward number 5 Angkang Dokmoka Higher Secondary School anung Dan Pahar Rongarat Akisung EM Raju Tiso Lapen Ward Commissioner Rupsing Tokbia Tumaphan Papjin Pen Towar Kaselam Pijia Phan Pura Abatai Chuning Rialo Paledarapi Karjuje Derajok Hadakarat Tangka Chirung Chereksi Thupak Pen Towar Longle ke Thokpon Pinpur me bangso PWD atowar lage Tekelang Jun Pen Tebok Het Pua Joini Suri Amuni Ratumsi Kacheleng Bom Seta non towar kahino puthak EMRD kipi pon pe derajok ningpung chepaklang অনুরোধ কৰিব বিচাৰিছো যদি তেখেতসকলে দায়িত্ব যেতিয়া লৈছে দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগে আৰু যদি দায়িত্ব নলয় কামেই নকৰে তেতিয়া হলে ওয়ার্ড কমিশনার থাকা না থাকা কি লাভ আছে এম ৰাজতিছ ডাঙৰীয়াক যেতিয়া অৱগত কৰিলো তেওঁ তেনেকুৱা নহয় বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ এই দানপাহাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি ঘৰে ঘৰে যি ধন লাগে এই ধনটো আমি কালেকশন কৰি এই ৰাস্তাটো আমি মেৰামতি এটা কৰি আছো ইমান বছৰ হৈ গ'ল দানপাহাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 ৰাস্তা আজিলৈকে আমাক বনাই দিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে আমি আজি দুখুত আৰু আজি ইমান বছৰ হৈ গ'ল আমি দেখিছো 30-35 বছৰ হৈ গ'ল কিমান ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল এমএলএ ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল ৱাৰ্ড কমিশনাৰৰ ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু যিমানখিনি হতে আহি পেলাই আমাক কৈছে যে ভোট সময়তে কৈছে যে ৰাস্তা ঘাটটো ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছে কিন্তু হিটো কথাটো আজি কলে হতে সম্পূৰ্ণ কৰি আমাক দানপাহাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 আমাক দিয়া নাই দুখিত কথা Dokmoka Penlong Kiram Terot Newsfast Karbi Anglong Digital akai nang kilirok ajoini anutin arideng si mobile ki dore bajok longri arlo sonsuri aberta kachiniji TV phanmute mobile pen berta kipi ke prap mate online minute second ang bong pen berta kipi ke chat longpu non online mate portal channel kangpu pen lak amuniratum ale longlo lasi portal channel ki do pen hem totlun penta ong dongaratum ale longlo lasi portal channel an chingrum si atumi Manja Ketel from IBLong, My Ingmisi, Karbi Anglong, Online News Association Committee Mahang Pathek Pon. Mayalong Ad Hoc Committee Seng Ponsi, Robin Borua, Kamal Ronghang, Lapen, Samseng Kroatumaphan, BD Sar, Bhagirat Deka, Maipu, James Milik, Diganta Teron, Pradeep Ingleng, Swarup, Laskar, Atumaphan, Dun Maipu, Ingbai, Diganta Mahanta, Pong Chunbang, Saidul Islam Rap Chunbang, Samsing Ingtipen, Biren Guala, Vivian Longkirongpi, Lapen, Surja Gogoyatum, Pachethang Chunbang, Nirmal Thapa, Pradeep Chetia, Lapen, Dhanjai Nat Atum, Organizing Chunbang, Ajit Rishipen, Stavian Hansiatum, Sport Chunbang, Ingvaipon. West Karbi Anglong isi nongnam kache thangplong lapen headquarter Hamren Rongsopi along kedo circuit house kedamatowar along Hamren youth lapen charity youth atum pen chelangsi methang jungjung atangka chepadamsi circuit house kedamatowar ajomalom color hiponsi kapang thirpon asai dengpon pinpur pon me West Karbi Anglong Hamren ke isi headquarter adimlo setame pipotsi administration lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum lason adim kelangpon Kavedetma lakimang humeme alam puta ong dungara tumpen cithan pon la sojok saijok je yuratum celangsi methang jungjung atangka cepadam pensi
Methang adim klar bornangji pusi methang asai cibikok tame klem dam ponsi pai pai ni phai ECR ni pen chengsi pini anke kepatang pon bangso adim komadne kepater lapen kapasa ur pulote Hamren Municipal Board pen adai Faruk ho adai tunangji pusi Hamren Municipal Board pen pangdak pon laswalong Hamren Municipal Board lapen kapre atum cerap cetodun puta Hamren Youth atum pen birta pacetak pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan birtang ton sina. Come one, come all. Langli TVS opposite of Tarlangsong Main Gate, Bifu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Bifu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here. Including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta kanton pen nang chiroi thulo. West Karbi Anglong Kolonga along Kido Kolonga State Dispensary Hospital along Chokomaratum Kido Adim Kenang Sot. Athe Kedotang Aboha Sitame Heno Edajok Penang Am Sung Nanglo. Lapen Chokidar Kido Aboha Bangke Ningkan Pharu Susitanglo. Lapen Nonke Ahemanta Prit Thanglo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Khonsing Rongpi Kelangdam Kenang Sot. Lapen Kolonga State Dispensary Hospital Keraikom Jiaphan Bainong Sitame Kenang Sotlang. Athe Sekachelang Ahem Pulote Kangthirjir Kenang Sot Nonke Paisong Abedera Jok B Chainong Ludjamlu. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along Arpukido Atum Rat Akisung Kelang Kichari Kenang Sot. আপোনাৰ নাম কি আছে? লালন ৰাম হৰিজা। হয়। ইয়াত আপুনি কি কৰে? জিডি পোষ্ট চৌকিদাৰ। চৌকিদাৰ হয়। জিডি। এটা আপোনাক কৈছিলে যে কিবা কোৱাটাৰটো একেবাৰে অৱস্থা নাই এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? কোৱাটাৰো নাই থাকা বহুত অসুবিধা হৈ আছে। ইয়াৰ কোৱাটাৰ কিমানটা আছে? নাই এইটো তিনটা আছে। তিনটা আছে। আপোনাৰ এইটো কোৱাটাৰ কিমান বছৰ হৈছে? এইটো 100 বছৰ হৈ যাব। 1 বছৰ 100 আপোনালোকৰ এতিয়া এই অৱস্থাত থাকি আছে বৰ্তমান? এই অৱস্থা থাকি আছে। লেট্ৰিনো নাই। লেট্ৰিনো নাই। বহুত কষ্ট হৈ আছে। হয় নেকি? বহুত অসুবিধা হৈ আছে। তো একদম থাকা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। কেনেকুৱা থাকিম আমবিলাক? বহুত অসুবিধা হৈ আছে। লেট্ৰিনো নাই, বাথৰুম নাই, একো নাই। দমকল কিবা ঋণ একো নাই। ঋণটো আছে, দমকল নাই। ঋণটো ভাঙা আছে কিন্তু একদম অৱস্থা নাই একেবাৰে থাকিবলৈ। থাকিম কেনেকুৱা? Dongkam Kampen Komal Kathar Newsfast Karbi Anglong. Pinya Birta Lansi Pajudok Domitapme Ardon.